Fatalfatu ile mai mo whaakonga tātou watunu unu ngole ala atal TV TALA'LASI malleito TALA'AVI ile tai aule me ngole asoLua ala mai e tātou tala mai SAMOA nei wa fo ile so. Wa mo lia se tangata e to atasil to alima le anta fia leo i vai aso MainaVai ile fasio tangata ona o le mata upuna tula i mai le fio ango sa tapuala ile umayo le ola se tamai titis fulli matausanga le matua ina ua fasio te nisi. E to atasila le ua molia nei le fasio tangata ai to afao i lato e to alima o lo molia le umia ma le titoina le la au faasaina o le marijuana. O le ua molia le fasio tangata e tolu sfuriva tausanga le matua o le soifua na faalia le so upo ntanga luenga leo le fionga awa pa aulongo i tino Filipo e whapea o le swafo le ua maliu o wili mai le fio angalava o sa tapuala. Mao manuanga tunga ilo na unu e peina sasaina i se mea malo, a toa malo na tino e pe wa amatau na pala se itulo, na va aia i le ua maliu. O la sa sfulua lao le masina FOU, leo la tutula i ai lato ua molia nei, i luma o le whaamasinonga, e tali atu i o lato molianga. O lo whapea maila li imidistao falpuipui le fionga ia te alavea tio ni Sio Hunt, na ala na tala i tuatanga lua sa Filipaina e whaila na sao whai, o na ua mauti noa i le pūlenga le whalipuipui le te leo le suinga i le ali i pangutaa. O le tala ai tua o Filipaina na whianga i tonu lava, ma le sola anga le awali i pangutaa le na tausa ilia i leo, e o mai lava le taiminei o sa ilia pelto atasi. Ina ua whaasea atu le atunu i le ofisa o le whalipuipui ta whaingata i le atulanga, na tala i le ali i tua sa whapea maila li minsta, o le lato wa aia i titi lava se tūlanga i mawhai o na toi sol tūla fono tangalo sa, ai wa te le suinga i le wa ainga le pūlenga. Ina ua wha malamla mātula e le tamaita i tu stala newspaper o Samoa Observer i a jaieta lua manu, i le ali i min sta le tūlanga le olo ua iai nei le tūla fono FOU fa le pui lua fasfuluono, lea e le mawhai ai se tangata fasio tangata, po le toso teini, whaia winga mātanga, fasio tangata pa i valea, ngā oi mal tale pe fali, o na mawase avanoa tala mai e tu e aso malo lo Kirismasi, mal tausanga FOU whapea fo i whai unga le mai aso, na tali mai lali minsta, o le pango tale alo tala no atuai, ele ai lava sona tūlanga i ono a whai na i tanga tala utele, o lo maa fo ile tala i tua o le ali, fua le ila na ami o le lei, ma le titi o le avanoa e toi sol tula fono ai. Ina ua toe fasilingi a lava lali minsta pe whapea fea le tūlanga i le tula fono, pe ta ina ia tali mai, o lo iese vai ngai lalo le tula fono le mwhai e le pūlenga le falpuipui, o na whai a lea tūlanga. Na ia whai lo fo ina tele ilo aina le tala i tu o tangalua sa, pe tai o tangata e be o tangalua sa, e wa ai le falpuipui e titi le tūlanga i o na toi sol tula fono ai, lea na whai ai le whai unga lea, ai mai se ai o tangalua sa Filipaina, ua wha alima ai o na suesueina le fono whaatono o le palola, o le maasina nei foi, leo le ato e tula i eilu mo lea fono whaatonu. E uila ia tūlanga, e le i whaamanino mai lava e le li minsta, po le atonu le vaenga le tūla fono lo iai nei e peo na ia tā ua, e mawhai e o na tatala tangata whapea i tua. O se ali ina ta whao mai mo mai SAMOA mai le malo tele o Amerika na maua le malaiva ale le whaavao malo i whaleolo, o lo ia umia ina se sikaleti marijuana, ma whapea mai, o lo ia whao ngā ina i lona ngase. O le aso 16Ianuari o tausanga neina maa wai lea ali e tu sama le lua tasi malifitu kalama le mamafa o le la au fasaina o le marijuana. O le lilo ia ia le FOU Harry Schuster o lo tula il whamasinonga mo le ali, ma ia whapea mai, o lo ia le tu si whamao ni ala na tamalea, e sao e ngase na tu ina mai e FOU mai whapitoa, ma o le ala le olo na whao ngaina o le la au fasaina o le marijuana. O le asolo o whai ai le whai unga o le amta upu, ai o atai au le o le ate malanga e se ai le ali i SAMOA. Ma le tala muli o lo whaalia le fia o le fionga le whaamasino sili, pa tu te awa asu e whalefatu sa polu, e whatatau na ta upu lea watula i so mai, o le tuai mai e o pangotai o lato whaamasinonga. O le neim ta upu atolu tau sanga o tula i mai pea, ma o lo tua i aile i tua leo. O le saunoanga le li whaamasino o te tau ona whaia se fuafuanga i le ama ta upu, a wā o molianga o lo o moli ai ni se o pangotai, e onga tele, e ta tau fo iona fiso o ta ile leili mtanga alwenga o leo, ma la tolo ia, a wale tūlanga, a whaia leise whainga e fufo waile a whaafita auli, lona winga, e umatu fo ila le luafes fulvalu, o lo tupu mai pea, ma tiri tuai ma le lelei e ilfa atinonga o ngalwenga leo, i le vaa whianga iai, ma le wha masinonga.
Tala yo le asoLua e pe ona mawatu ma le tatou atunu I Samoa nei. Fo ilau mai moanga I lunga o le TV TALA'LASI. Whaapea fo ilau whaafongaanga I le leiti o tangari. Nausan whaapoponga tai awa e moita nei. Mandia le so. Ia so ua au nātu. Laha musu malosi. Asitasi nei o au nanga whaapisuisi. Atasi nisi whaapisuisi whaapisuisi. Abasa itu sah, awalnya ngalo na fione, suane, maliwane, da fiona Leaupepe tio Vaana, ole I.AUTOSDIRECT Limited. Lancer fani all watasi asoLua 16Ianuari2018. Lua no favalu falima, po ole suifo ile lato wa Tesla Tontos Valdesa from Manoa. Ia po lato wa email ya Tesla ole I.AUTOSDIRECT at extra.co.nz. Manatua learner license, any license, own finance, normal lending. Manatua loa le fiona Leaupepe tio Vaana, ile I.AUTOSDIRECT Limited.